hari impanuka mbonye imbere yawe ndetse ari no kuntu iwanyu wowe musore hari ukuntu muri famiye y'iwanyu hari ibintu by'imyuka mibi bikototera kugira ngo bikuze umugisha wawe ariko Imana igukuyeho ubusazi. Zana igitambo, zana ituro ry'ishimwe yuko Imana igukingiye, kuko bari baragutanzaho 300,000 babitanga ku mupfumu kugira ngo kugire nabi uzapfusaze umugisha wawe bawutware, ariko ibyo 300,000 batanze ndagira ngo ubishaka ubizane mu nzu y'Imana, utange icyo gitambo gikuraho icy'abadayimoni kugira ngo Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Ugerageze uzane icyo gitambo, ayo mafaranga 300,000 Imana irimo kugira ngo nayo ikurwanirire ibyo abapfumu babatanzeho, nawe uyatange ku Mana, ubundi Imana ibona imbaraga zo kurwana mu izina rya Yesu. Ariko Abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho. Mu kuvuga rero abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo. Niba mujya mukurikira amakuru simbizi, nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara ahantu abantu benshi magana ngaya, akababwira ibyo bakora, akababuza kurya, akababuza gufata iki, akababuza kugira gute, abantu bagapfa. Watanze 1,000 wavanyemo 3 bikajya kurangira bakuvanyemo 20. Ibyo nabyo ntimubizi, ntibibabamo hano, hari utabizi. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza, umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana. Wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho, Imana ntinyumva nabi. Banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi.